Na Koševu počeo je Eduardo nakon ubacivanja Petrića. Prednost Hrvatske sjajni Zlatan Muslimović s tim rezultatom odlazi na odmor. Hrvatska odlazi slabije što koristi ponovno Muslimović za 2-2. Odmah uzrača Niko Kovač nakon ubacivanja Srne koji je bio strijelac za 4. Za Bosnu i Hercegovinu Muslimović postiže hat-trick. Nakon istoriju konačni rezultat 5-3 zaključuje ponovno Niko Kovač. Odlično je koji se pokazao u ovim njihovim zadnjim utakmicama i to što je naša lakoća bila da kontroliramo velikim dijelom u utakmicu i da bez na dojam je da mi bez problema možemo doći u šansu. To nije stvar njihove slabosti, već naše kvalitete i naše uigranosti. Bila dobra utakmica, dosta otvorena, s puno golove, ali najbitnije da smo pobjedili i na kraju smo tako zaslužili. Evo, to je priprema za kvalifikaciju.